اینک رسیدیم به اون لحظه خیلی حساس. ҷанбасти сертамошобинтарин лоиҳаи Positive Production дар соли 2018. بله Universal Lady بانوی همه طرفه. баҳриддин ба фикри ту ин тоҷи зебо сазовори кӣ мегардад? назира ҳамагӣ чанд рӯзи дигар боқӣ монда то ин тоҷи тиллои зиннатбахши бонуи ҳама тарафа бошад. ба фикрам ба ҳама тамошобинони ин барнома аҷиб аст ки ин тоҷ сазовори кӣ мегардад? باید بگویم که در این برنامه با شکوه نه تنها بانوان همه طرفه بلکه سرایندگان محبوب کشور با ترانه‌های جدید شرکت می‌ورزند. به‌صبرانه انتظار رقابت بانوانی همه طرفه هستیم. ما رو همراه باشد.